afike lo oyibhoza ahlangane nomunye umuntu nje bese emnikeza imali. Akuchazwanga le mali ukuthi eyani, kodwa mina i-theory yami ithi loya muntu loya uyawadayisa ama-drugs abantu bakhokhe bese imali eyayigcinela yena. Afike athi ukuyibhoza abantu abafuna ukukhokha, mabe ngithi ngiyababulala bayakhala. Ile theory yami yibo, ngoba laba abanye abangani bakhe wabashiya nje kwenye indawo engathi indawo yokudla, yena nje waya la kuthiwa khona authorized entry, waya lapho yena. Manager sithi siyabona futhi amkhumbula uNox lo omunye naye kuthiwa imali akayibuyisanga, wathi kuyibhoza imali uzoyi-replace imali yebhoza. Useyahamba uya kuloya muntu lo kade enikeza imanager imali uzothenga imoto, cabanga. Hayi bakhulume-ke kahle